Dobrodošli u 10 zapanjujućih činjenica o svemiru. 1. Da li ste znali da crne rupe mogu da pevaju? NASA je 2022. godine objavila sonifikaciju, pretvaranje podataka u zvuk talasa pritiska koji dolaze iz supermasivne crne rupe u centru galaktičkog jata Persei. Iako zvuk ne može da putuje kroz vakuum svemira, ovi talasi pritiska u gasu koji okružuje jato mogu se prevesti u note, stvarajući jeziv, dubok ton. 2. Da li ste znali da se najveći vulkan u sunčevom sistemu ne nalazi na Zemlji, već na Marsu? Zove se Olimp, Olympus Mons, i visok je oko 22 km, što ga čini skoro 3 puta višim od Monte Everesta. Toliko je širok da bi, stojeći na njegovom vrhu, ne biste vidjeli podnožje, jer bi bilo skriveno iza horizonta planete. 3. Da li ste znali da postoji misteriozna gravitaciona anomalija zvana Veliki atraktor, koja vuče našu galaksiju ka sebi? Mlečni put, zajedno sa stotinama hiljada drugih galaksija, kreće se brzinom od preko 2 miliona kilometara na sat, ka jednoj tački u svemiru. Taj izvor ogromne gravitacije skriven je iza ravni naše galaksije, pa ga je teško direktno posmatrati. 4. Da li ste znali da su najmoćnije eksplozije u svemiru nakon velikog praska bljeskovi gama zraka, gamma ray bursts? Ovi bljeskovi, koji traju od nekoliko milisekundi do nekoliko minuta, oslobađaju više energije nego što će naše sunce osloboditi tokom celog svog života od 10 milijardi godina. Veruje se da nastaju prilikom kolapsa masivnih zvezda u crne rupe ili sudara neutronskih zvezda. 5. Da li ste znali da u svemiru postoje ogromne kosmičke praznine, voids, u kojima gotovo da nema galaksija? Svemir na najvećoj skali ima strukturu mreže, sa nitima galaksija koje okružuju ogromne, gotovo prazne prostore. Neke od ovih praznina su široke stotine miliona svetlosnih godina. Ako bi se Mlečni put nalazio u centru jedne takve praznine, noćno nebo bi bilo gotovo potpuno mračno. 6. Da li ste znali da Neptunov mesec Triton ima retrogradnu orbitu i verovatno je ukraden? Triton kruži oko Neptuna u suprotnom smeru od rotacije planete, što je jedinstveno za tako veliki mesec. To sugeriše da Triton nije nastao zajedno sa Neptunom, već je bio patuljasta planeta iz Kuiperovog pojasa, koju je Neptunova gravitacija zarobila. 7. Da li ste znali da crne rupe polako isparavaju? Prema teoriji Stephena Hawkinga, Hawkingova radijacija, crne rupe nisu potpuno crne. Zbog kvantnih efekata na ivici horizonta događaja, one polako emituju čestice i gube masu. Za crnu rupu veličine Sunca, ovaj proces bi trajao nezamislivo dugo, duže od trenutne starosti svemira. 8. Da li ste znali da postoje ultradifuzne galaksije, koje su velike kao Mlečni put, ali imaju 1000 puta manje zvezda? Ove sablasne ili pahuljaste galaksije su toliko prozirne da se kroz njih vide galaksije u pozadini. Misterija je kako su nastale i kako se drže na okupu, a neke od njih kao da imaju neočekivano malo ili nimalo tamne materije. 9. Da li ste znali da smo 1977. godine primili misteriozni signal iz svemira nazvan wow signal? Radioteleskop je zabeležio izuzetno jak i uzak signal koji je trajao 72 sekunde i izgledao je tačno onako kako bi se očekivalo od vanzemaljskog signala.
Astronom koji ga je otkrio napisao je wow na margini ispisa. Signal se nikada više nije ponovio i njegov izvor ostaje nepoznat. 10. Da li ste znali da postoje planete koje kruže oko 2 zvezde istovremeno? Baš kao planeta Tatooine iz Ratova zvezda, postoje stvarne planete u cirkumbinarnim orbitama. Sa površine takve planete mogli biste da posmatrate zalazak 2 sunca. Hvala na pažnji. Doviđenja.